Steering Committee for Myanmar lunglei chuan Myanmar atanga kan unau raltlan te chomdol na turin December ni le ni thum zana te hian charity concert abwa saidona he charity concert pol hian lunglei khopui chung hun sang le department office hun sanga charity box ada ani heng charity box kan huna te hian kan unau raltlan te tuam hlom na turin sumle pai iphal ang tok loda ve turin kan som che ani I unau ten an kauche Steering Committee for Myanmar lunglei bultumin December ni le ni thum zan hian zohna thlak kan unau lunglei district raltlan te tan charity live concert TV le YouTube pati chwa turin bot sai kan tuma I unau mang ang thlabara raltlan te tan isum theitok tlemlo omlovin antan kutkan rondo le donani dongtu nilovin pe theitu din muna kan dingzok hi kan van van nei te lul em heng anhuaya account number karon tarla na hian in theitok tlemlo omlovin antan kutkan rondo na hi khongai takin insum le paite menron thon sak turin kan han nge na cheu he charity concert ta hian aizol atangin Benjamin Sum Marwatile lomi khyang te anzai dona ani ba ka hian lunglei kan artist chwan vorte anzai don bukani December ni le ni thum zan hian Steering Committee for Myanmar lunglei buat sain kan unau raltlan te tan charity concert buat sai ani dona he huna hian isum le pai ron thove turin kan somache Steering Committee for Myanmar lungleya Myanmar kan unau raltlan te tan charity concert December ni le ni thum zana buat sai ni dona khoi huna po omla I theyang tokin lo tel veng che unau tenan kau che account number kan tardana hian thil pek bedu tam pek theni dona lunglei khopui chung mun sanga he charity concert pol hian bom phun ani boka account transfer tilo le thil pek bedu tan annoya phone number tarlana hian biak po thei rengani Steering Committee for Myanmar ka lunglei ma General Myanmar Refugee Dua Sobrio Charity Concert December 2 net 3 nyama General Jimpa Tama Pibare Venia ba ve shishi General 9 talau wa pawen pe cha bo chano phei khaw ware ha jesu ba he charity concert hi December ni le ni thum zan dar saria zonet zb2 le LDF a te live telecast te pek cho aninga zonet zb YouTube channel a live pek ani bokang Steering Committee for Myanmar hwai hotin zohna thla kan unau te lunglei district ta raltlan te tan December ni le ni thum zana hian charity live concert TV le YouTube pa en thei dura buat sa ni dona antan kut kan rondo dona he huna hian sumle pai kan thei ang tok kan phal le kan rem chan ang tok lo tho ve nge turin kan somin kan ngen chewani e ramin ri aneya namin ri anei lo itnampui I unau ten an kauche